أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من مسلسلة كم هو أمدو هيك مغرب نماذ فهوغا ممسكت وكوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حديث بسفرتك behe gotun nuwata hadis ilma behe gotun nuwata ehen bahakun dannawanama sunnata behe gotun ege iturun algon men irada kuraviya kore hore darustawga hadisawge sharaha wes kuriya gendan ehen namas algon men fashagatum ge kuriga kuriya megendani hadis ge maane ki koba kama adi hame gota hadis noda sunnen ei hujjate kamuga wani kine kamuge maccan algon men wahaka midakkani khasa gotegga algon be hitum miyadu nuwata midu wasor algon men miwahaka itura dakkan e bajehe sobaki eki faado ge shubhataka shakkutan ufaddamunda zamanegga algon men ge man nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge matiyori sunnata adi islami mifada mativeri masdaruta rakka korevi nota naqul korevigen asfa wani kihine kama meduga eki kahada shakkutan ufaddamunda duwaswarek furtama kamaki algonmen ekan kamuge macca ahul veri be fatibu devana kamaki ehem farayat takavs ekan saaf koddin egotun emme fahunre algonmen wahaka dakka fa wani kiritu qur'an dalil kodde kamak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnataki ei wahi kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnen ei wahi kama kirit qur'anun dalil koddekam egotun evva hakega nuwata eggotaki ei allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'ana ekugonota alkitabe engeo mafoga e alkitaba ekuga alhikma kiya etche nuwata alhikma bawa lebikama takurar ko kirit qur'anu ge bangawa wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ibamihunna fota adi hikma unganna de washe kalefan sallallahu alaihi wasallam fonu wegen wani hame gota kirit qur'an ga eba angawa allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam medwari kurawwa kirit qur'an bayan ko devwane kamuge taklif ila subhanahu wa ta'ala no te kamuge zimma ila subhanahu wa ta'ala ufulla wa fawakam egotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonuwegen wani e qur'an bayan koddevum shema qur'an bayan koddevuma allah subhanahu wa ta'ala hadratun anna khabaran nuwata engewe mammikiyeni hama wahiye enon gotakum allah subhanahu wa ta'ala hadratukum alakan evves khabaren evves kamen nannan ila subhanahu wa ta'ala qurawwa wahiyakum menu timmana wattaraki qur'anuge nassuta takuraro ko gina ko dalil ko de allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gina guna maqam takegga khabar ko gotun wahi bawale bebikama ehen namas ei kum wahakata ke kame kum khabare kame kirit qur'an ge nasum algon menna fenna kanne mane ki kirit qur'an ekanye nune wahiyaki ege turun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala angawa engewum ei wahi gotuga kirit qur'anu ga allah subhanahu wa ta'ala sifa korwa fa egoton kuri de dannawalin ege terega malaike bekanun faaba wadagenu baduruge hangurama ge duwahuga nuwata adi hama ehme enum bain hangurama tawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan sahabi bekanuna angawa faave hame gota qibla badal kurevum nuwata tahrim suratuga allah subhanahu wa ta'ala angawa fawa ekalege fanuge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge abiyam kamalunna ekalege fana demeduga hinga dia wahaka tawge
wahakata bayan ko dinumuga Allah subhanahu wa ta'ala angawafa wa angewma makka e hurmetere tanek gotuga umaffahuga e makka fata kurama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagennewma mi fada kankan himenegen wani Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga nuhimanuwwa ekamakus rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi kurawwagin engewi kama angawafawa kankamuga tere ema furtama algon men sharha koffawane kurirega hikmatuge maanaga sunne maana kurave kama adikiritu qur'ana ekuga ituru ecce bawa lebi kama angawa enjomuga muradaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bayan ko devunka ega huribe shubata ves algondo ishara kolege terega imam shafi rahimahullah kalege fana emme furtama sunnen ei hikmek kamuga maana kurawwa fani bunave bunumuge maccan algon men wani raddu difa egotum algon men ishara kolla fan imam tabari fada bebe kalun riwa kurawwa fawe tabi be kalun ge terega himene wada gannawa bodati bebe kalun ge arihun sunnen ei hikmatuge nota hikmen ei sunnatuge maanaga maana kurawwa fa wakam hame gota algon men ishara kolla fa miwani Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam meduri kurawwa kirit qur'an algon men na bayan ko devwane kamuge zimma ila subhanahu wa ta'ala note kamuge taklifu folwa fa wa kama engewu ege terega en khabaraki qiyama suratuge ayat taki inna alaina jam'ahu wa qur'ana awon kurirega dannawali hamaka shon timang ilahuge maccashe wani qur'an jama' kurawwa adi qur'an kiyaba devu fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana kalege fane qur'an kiyaba de mundar kalege fane tabai wada gannawashe thumma inna alaina bayana efu qur'anuga ewa ecce bayan ko devu wani timang ilahu subhanahu wa ta'ala ge maccashe maneki ilahu subhanahu wa ta'ala qur'anuga wa ecce bayan ko devvumattaka anikkawas muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ege bayan bawa lavwani ka hembege ibn kathir fada tafsir ilmurin vidalo fawe Allah subhanahu wa ta'ala e bayan kurawani kirit qur'ana ekuga qur'an sharah ko bayan ko dene ecce Allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya bawa lavwani kame egotum Allah subhanahu wa ta'ala an-nahl suratuge sali 17 ayatuga وحي كروا فني وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون تمن إله كذلك فانا الذكر كيري تقروان باوا لبي ميستكون بيان قد دو متكي أي إبامي هنا باوا لبي باوا لبي غتوغا وفتك ولعلهم يتفكرون إكما مدبامي وسنا في كرهن قمش mire algon men mi fashani Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an e qur'an uga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnataki ay wahi kama bayan kurawwa fanota angawa fa wa engom ge maccan algon men na dalil qur'an anen nokuta ge maccan ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala eki faharumatin eki khabar kurawwa wahi bawa lebe kaman eba angawa e khabaru takirit qur'anu ga nasuga asfa nuy hama kirit qur'anu ga algon menna engige medani hama ekani wahiyaki e kirit qur'ana ekani huswefawa echnunka manike wahi gotuga kirit qur'anu ga iturun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bawa levum gendawa fawakama hama egota sunnen ei sida wahika nota sunnen himenigen wani wahige terenka ema algon men mitanoga hataru hadataka ishara kollani furta mahalatiki algon kurindanna wali fadan baduru hangurama ya adenu bes ben hangurama tawga malaike bekanum faaba wadagen nomge khabar Allah subhanahu wa ta'ala ala imran suratuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekadeke fanuge sahabi bekalum
nan ekale gafanu bayan kurave bikama nota khabaru kurave bikama tinhas malaike bekalon fonu wawane kama nota fonu bikama e khabaru kirit qur'an ge mi ayat bawalum ge kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanu ge sahabina devwa fawa kama kirit qur'an ga mi angawan mane ki kirit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala baduru ge duwahuga malaike bekalun take fonu wawage madad devwane kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engom ge kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam eba bayan kurove sahabi bekalun nan allah subhanahu wa ta'ala timan kare gafana wa'du wadi gannawa fe wani tingas malaike bekalun fonu wawane kama kihinen he rasulullah sallallahu alaihi wasallam enge wada gennevi tinhas malaike bekalum wadagin hangurama kurvikan ali imran suratuge mi khabar allah subhanahu wa ta'ala kurwa fawani hangurama ge ma fahunna en allah subhanahu wa ta'ala wahi kurvani id taqul lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzalin tebekalunna fudi wadagin nuwehiye tebekalunge veri rabbu allah subhanahu wa ta'ala tinhas malaike bekalum funuwa bekaluna madadue wada gannawana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye mu'min takunna manike sahabi bekaluna ehindu handuma kurabwa allah subhanahu wa ta'ala baduruge duha fu ma fahum e duhuge handan koddevumuge gotum mu'min takunna ala imran suratuga mi kammi bayan kurabwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya engi wade nugannawane malaike bekalun fonuve vikame nuwata fonuwe kitam malaike bekalun kame nuwata allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalun fonuwe wage mi hangurama ga mu'min takuna nasur devuma wa'de wadigenne kame kirit qur'anun algol menna ekam fenna nen iruga maneki den qur'anu ge itun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gacha bawale ve wahiyen oyge nuniya e wahiyaki eye sunne anin halataki qibla badal kurumuge hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah feshigin makkah ekale gfan hunne virus feshigin ekale gfanu namadu kurabwa iruga kurimati labwani sham kare adimay maneki baitul maqdis adimay masjid aqsa hunna dimay egutuga ekale gfanu ter aharu makkah heda kurama foga den ikalefan wadagen nabi hijure madina efoga hijuran dewan aharuge sha'ban maha hame ekalefan sallallahu alaihi wasallam ya adi emmeha mu'min takun namada huttijje kama wanama kurimatlani sham kare maneki baitul maqdis dimash egutuga ekalefan sallallahu alaihi wasallam kurin denno fadan be wadagen no mafahuga allah subhanahu wa ta'ala baqara suratuge sateka sali sataruna aya باوا لبوا وحيك ربني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تمن إله دكي وديكم وامي كالي غفانوغي مون فلو උඩුමච්ච බල්ලවා එක දිම දිමායන් එඹුරි වඩා ගන්නවා තන් කඩේ ගෆාන් රුහි වඩා ගන්නවා කිබ්ලේ කච්චිමන් ඉලාහු කඩේ ගෆානුගේ මූණු ෆුළු කුරිමත් කරවවා හුෂීමේ නොත කඩේ ගෆාන කිබ්ලේ ගොතුගා කඩේ ගෆාන් තිය රුහි වඩා ගන්නවා තනක් කුරිමත් ලුමක් අමුරු කරවවා හුෂීමේ මි එංගමුන් අල්ගොල් මෙන්න එංගෙනි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නමාදු කරවවා ඉරුගා කුරිමත් ලාම් වී शाम करे नोता बैतुल मक़दिस कं एंगे का किरत कुरान के एवस आयत kunne ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz fardu kurevige mane ki fardu fas namaz fardu kurevige gaaganda ka tin hataru ahare wanden ekale gfana emmeha muslim takun fardu fas namaz kurvu mangende virugo wes adi e kurin islam din awma foga kurevmondia henduna haviruge namatoga ves kurimat levvumun gendawa fawani sham karesh e kurimat levvumuge khabaru kirit qur'anuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amur kurevumuge teren fenna kan algon menna kan nete ekamok ekale gfanu egotuga
كوري وداغ النبي يفوق الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام كليغفان المسجد الحرام دمايا كورمت لبواسه انجي بينجومو اكليغفانوغي مچا يتورو غوتكن عمل كورفما امر كورفوا في نماذج اهم الله سبحانه وتعالى قبله كورمت لان انجي بينجومغي كورين اكليغفانا دين شام کرے ادما قرمت لاگن ہرمن انگوی انگون کو بات ہوئے کیرت قرآن امین اولمن انگنی اللہ سبحانہ و تعالی کیرت قرآن گا نہی میں نے گتگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وحی باوالو مگندواکن اہم بیما اکلے گفانو کے بیان کو دینو مکی نوتا دينو كان اكليك فانو ميستكونا انغوا ديو مغندوا غنديو مكي اي الله سبحانه وتعالى حدوتون اكليك فانا باوا ديو وحيكا ايغي تورون ميتيبل بدل كروم حادثه يا غوليگين خاصكو يهودي دكمون دي واهكين اي مسلمونගේ نماز نوت مومنونගේ نماز كورين بيت المقدس ديما ينوت شام كريا ديما كورمت لاگين تيبه كوري نمازتا باطل وگين هنگجكمو الله سبحانه وتعالى حضرتهم امر النانني رسول الله صلى الله عليه وسلم امل فلك قربي كمك مغا وانما اكن اگوتوغا وگين هنگادا اهنمس الله سبحانه وتعالى اكن نفي قربوا انكاوس رد جواب وحي قربني سيقول فشنو تنوغا بقرا صوتوغا ستيك سالس ديونايتوغا سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ميستونگه تريگا هيمنه هينو جه مويا بونمون دي اباميون كورنتي بي قبلان مون امبرا لافي مون امبرا لمگه سوبون اباميون كورين كوفاوا نمادوتا انوكنتا باطل وگن دي مانكي كوريگا اتبي غوس قبلك انما الله سبحانه وتعالى وحي قربني وما كان الله ليضيع ايمانكم تيباميون ايمان ابهي نمادو باطل قربانو تگلن قربوان فراتك مغا تمن اله وديگن نوم مانك الله سبحانه وتعالى امر فلش اگ كوريگوس ادي فهم بس ekale faano qibla hurmat labwagen namaz qurbu mungende hame gota anin hadisa ki mifad hadisa tabawr hanam sargon men deti misala ka jahilam begen tahrim suratu Allah subhanahu wa ta'ala eba khabar qurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge abiya mikambadonge meduga hinga dia kamaka guligen ekale ge faano Allah subhanahu wa ta'ala halal qurba fa wa eche haram qurbi ekan algon menna enge tahrim suratu ge feshumu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik kale ge faano ge abiya mikambadonge ruhun hodde mattaka Allah taala halal qurba fa eche haram qurbi ki vegentoy miga boda boraveni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma muifada eche haram qurbi kama amile nafs fula ei komme kas hadisa ga himeneni rasulullah sallallahu alaihi wasallam en amikambelege ge maamu belle maffahuga anen amikambelege ge annota gandwara wade wada genne wogutuga ekavana korvi suwalaka guligen dekevigen dia wahake ge tere komme kas hadisa affahuga Allah subhanahu wa ta'ala eba angawa mi masala ge terega dekewmun dia wahakata Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurvi kama agul men nakirit qur'anun fenna kanne Allah subhanahu wa ta'ala kurvi kon khabar ekkame engevi kon mekkame mane ki wahi bawa labwa fi ekam ko agul men nakirit qur'anu ge nassun fenna kannete e bawa labwe bawa lume وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فانوge أبيام كمبلون كره بكمبلege أريهوغا سرّن إدكي واقفله دك وافي فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض إكمنا إواهكا كترين إبا إكله فانا ذكر kurevvi nota bayan kurevvi enos Allah subhanahu wa ta'ala miyangawani wa adhharahu Allah alayhi
Allah subhanahu wa ta'ala ekale gefana uriha wahake bayan kurawwa ekamuge hagigen angawafiye falamma nabbaha bihi qalat man anbaka hadha de rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanage arihuga ekamuge hagige kan hingafa wage tafsiluko bayan kurawwima ekamana suwal kurawwiye man anbaka hadha e wahaka kale gefana engevi nota bayan koddini kon farata kon heyje min evves wahaken algon men nakirit qur'anu fenna kanne allah taala anekka ves kirit qur'anu ga wahi kurawani qala ekadek fanu hadis kurawwi kama nabbani al alim al khabir timan kadek fana mi khabar kurawwa angawa fawani moladane wadigemba khabir wanta ilah em algon men ge mitanu ga hekkaki ei wa adhharahu allah alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala ekambadunge meduga hingadiya kantawge khabaru barabaran angawa devvumun ekadege faanu wadagin ekamanayan ekam vigo saaf ko kiya devvima den ekamana suwal kurawwe kaakuto nota konfara kunto kadege faanatikan engi wadagin nevi ehinduga ekadege faanu hadis kurawwe kam allah taala kirit qur'anu gam yangawani qala nabbani al alimul khabir ekadege faanu widalu yenota hadis kurawwe timan kale gafanan ek khabar kurawwa fawani muladdene wodigemba alim wanta khabir wanta ilah magul menna engeni min evves kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame wahige zariya nuniya engi gendane nota libi gendane khabar take nuka anen hadisa ki makkah fatah kurawwu nota makkah hurumetter tane gotuga umaffahuga e makkah fatah kurawun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala hudda kurav inkar kurawne haqiqataki makkah fatah kurawvikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam ekale gafana allah subhanahu wa taala makkah halal kurawwa era fatah kurawwu man engevi engeume kirit qur'anun fenna kannete ei ekam ko hurmettere wegamba rasekamuga engeume fawgabes emi magumen na fennani allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ga namu suratuge nuwadihi evwana ayatuga wahi kurawwa fawatan innama umirtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa bikama allah taala angawagi innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kull shay wa umirtu an nakuna min almuslimin innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda timan kadege fana amuru wegenne wani mi rashuge manaki makkage ver rabban alukan ada kurevuma alladhi harramaha ilahu wani eran hurmetteri kurawwa hurmetteri kurawun shariatuge faratun hurmetteri kurawunga maneki etanuga kandiyen nufulen hanguramen nukureven etanuga allah subhanahu wa taala hudda kurawwa fawa waki khasa kankamen nuni etanga nuhingen ei erashen note etane hurmetteri kurawwa وله كل شيء إلى سبحانه وتعالى أمها تكتشي ملك وديجم وأمرت أن نكون من المسلمين تمن كلي فانا أمر ويجمني كي من تركن أدا كرا مسلمون كترين ومش إيفوغا أقول من إنجي كما كي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلونجي لشكر تكاغم وداغنوا هتيارهغا وداغنوا ليهر من نتيكمغا ويس مكة يوداغنوي هنغراميغي tayari halatuga kan egoto rasulullah sallallahu alaihi wasallam wede wadagen ekale faanu makkah fatah kurawwiru allah subhanahu wa taala hadratun ekale gefana kon gotakun toy idna libi wadagen nevi qur'anu kon ayatakun toy makkah wede wadagen noma ehnamas allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ga ekale gefanu ekurawwi fatah dhikru kurawwa fa wani ta'rif ge gotuga ekale gafana devvevi mativeri wegemwa kamyabe gotuga idha jaa nasrullahi wal fath allah subhanahu wa taala ge nasra fath kale gafanu ge ariha nuwata ekale gafanu ge arihan atwejje hinde em agol men engeni kirit qur'anu ga makkah fatah kurevuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam izna devwa angawa fawa engomuge wahi fennan netuma ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekamu giduna devwa ekade gafanu makkaya hatiyara ekuga wade wada gannawa makkah fatah kurevun ei ta'rif ge bas libi wada gannawa kameg gotuga allah subhanahu wa taala bayan kurwa fa wumun
rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi gotuga bawa levveni hame kani kiritu qur'an ekani nunkan sunnataki ei wahika em rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fata kurevumuge wahaka bayan kuravwa hadis kuravani inna allah qad ahallaha li sa'atan min nahar allah subhanahu wa ta'ala e makka hurumetteri tanek gotuga levuma fawga duwaluge wagutu kolettiman kalege fana eran halalu kurevvi maneki makka yo bedewadagen e makkaga hangurama kuravvan jihwadagen fikama vanama hangurama kuravvagen bes le ohruwan jihwadagen fikama vanama le ohruwagen bes e makka fata kuramatiman kalege fana kuda hindu kolege iduna allah subhanahu wa ta'ala devvi hennamas allah subhanahu wa ta'ala e fataha kuravvan wadagen ne nabiyage hurmata adi e makkage hurmata e huriha kamen guligen daane gotuga emme lefo debes makkaga terega ohorwala nujehi makka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu macha fataha wegen ngej lobeti akhunne komekas algon menna mi mawduga wa haka dakkamun da'iruga hama handan kollen je kamaki shakku ufeddu mattaka no to shubhatun ufeddu mattaka masaki kura farayatakum ekika hala wahakata dakkamu da'iruga algon menge mi divehi mujtama ugaves miyadu mi wahakata eki sifaga feturemun ebadakan adi ekankan qabul kogem wahaka dakkamun dani muliyakun ammunge tereng kankan olun no fila waruga tibe mihun nunka bay mihun naki algon menge tereng am murayitun ay tandur danna goibbawe ege kama qabul kurave fadhalatuga tibi faratak enama allah subhanahu wa ta'ala ilahuge kalam fula ade ilahuge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sunne himayat kuravwa ekamuge macha thabit hujjen algon menge ilum merenge appulu matin ebe kalunge foittakum wani genes devwa ehmima mi mawduga komme meerumakum miheku wahaka dakkamun die kamuga yes emihaki mikamuge ahuluveri nuka ogolmenna egigende eggotaki miheku as sunnata behe gotun subhanu ta shakku ufaddan ena masakke kura iruga ena e shakku ufaddani kum farataka medugato rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya medugato ekade fanuge teduwari kama amana etteri kama medugato nuwata allah subhanahu wa ta'ala ge wa'udu fuluge tedukama ilah subhanahu wa ta'ala ge denewadi gatuma adi ilah subhanahu wa ta'ala ge qada qadara medugato devana nukuta kalgol men diumo kuriga min halate ge ena wakama vanama algol men nujhe kommehen eneya sunnatu ge tedukan nuwata sunnen ge hujjate kam bayan koddeka efure kuriga eneya algon men kiyaden jeheni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mifadan kiya islam wash sabaki ehnaga evani allah subhanahu wa ta'ala ge ekkowanta kama ilah subhanahu wa ta'ala ge hikme banta kama meduga shakku adi wahum ufedifa ihsabun emihaki mu'minek kamuga nuwan hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge teduri kama amana etteri kama meduga shakku ufedijje kama vanama emihaki ei mu'minek kamuge nuwan dengoti sunnen algurmenna hamya naqul kurbi farayt taka meduga eneya ufede shakka wahum takige sawbun kama vanama algurmen eneya ekam bayan kodden mi jeheni ehnamas suwalaki dembes e shakku ufeduni sunnen naqul kurwigin a gotuge ilmu ene libuma fahugato nuwata nulibi hurito embeji algurmen anekka jeheni sunnen naqul kurwun gotuge filawolo tan ene kiyawade hemima itura kiyawagen den shubuhen ufaddan annashi algonme dannawanjen sababaki algonmen geterega mitibe etam million adi etam billion muslimun geteren gina mihunnaki ei mi ilma ahulwari bayennu mi ilmu ewara denewadagen nota kiyawa vidalogen tibbe bekalunennu allah subhanahu wa ta'ala medugo allah ta'ala ge nabiyya medugo onna yaqin kama adi iman kamuge warugada kamun ewahakata tedukoggen tibeni ehnamas inkaru kura kama vanama den ena e shakku fadda farataka meduga ena ekama ka meduga ena itura ahulu weriwe ungenen jene misalaka baymi shakku fadda
ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಬೇಗೊತು ಅgon wani mi miskituga bes miwaka ishara kollaf ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ekade gafar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gina hadith take naqul kurabwa fawati no riwa kurabwa fawati ekade gafana ki doguveri ekkamuga mune ekade gafana ekashige wa kame nune eha gina hadith riwa kurabwa maki ehem bune e shakku faddamun dami mi shakkun verive gannani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalunna meduga ufede shakka wahum adi ruliveri kama nafrut rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalunna meduga itubaru gellijje kama vanama man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawa sunnata meduga ekanyennun itubaru gelligen dan itubaru gelligen dan ebebe kanunge hippuluga jama kurewun ebebe kanunge appulun liuvwa jama kurwa fawa kiriti qur'ana medugoves emvima mi bayaku durala rawagen kottamunda kottuntake natija aki allah taala ge deena meduga eki ekachaka shakku ufeddum ege terega hamekani bebe kalunnennu hamekani algonmenge salafere bekalun liuvwa fawa foittan ekannennu sahabi bekalunna adi ebekalun ekalege fana tabawegen etibbevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adi iman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mi risalatu devvi allah subhanahu wa taala medugos shakku feddu nuwata misalaka hadith ilmu algon menna hamya fayfutoga jama kurabwage naqul ko devvi ilum merinna algon menge salaferi ilum meri bekalunna meduga ufadda shakke kama vanama ehuriha kamegge maqsadaki ebekalunna meduga shakku ufadda hisabun feshigin algun menna hamiyan asfawa etchaka meduga shakku ufeddeni e hisabun anekaves mikan radduwegen dani kurin algun denne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalunna meduga adi ebekalunna taba wadagennevi tabi bekalunna meduga adi taba tabi bekalunna meduga ehennun kamavvanama dirasa kurawwa algon menge hadith jama kurawwi ilum merinna meduga ebekalunge diriuluvuma ebekalunge amana terikama teduerikama ebekalunge masakke kurawwa fawa gota wafaterikama egituru hadith ilmu naqul kurawwani komme bekade kamuga wies algon menge hadith ilum werin kanda aluvwa fawa hadith rakkateri kurawwu mattaka kanda aluvwa fawa qaidata denegane e qaidata hoge harukashikama warugadakan denegatima algon menge tereng hama komme miyeka kashoru wegen dane ebe kanunge addashun salame nuweve nekan dogu hada miyeka shakku fadda miyeka adi emiha e kitemme ma kitemme teduweri kitemme amana etteri farate kamuga wies tabi'i gotun ena kibaga handam behettuma hiddas kurma wahaka naqul kurmuge kuladana liyaqetterikan nekkama vanama emi hakives ei ene kiban sahha riwayate nunarevene bay gotuga ebe kalum wani kanda aluwa komekas allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunne labwa fa miwani ekade ge faanuge dufulun algon menna bayan koddevwa bayanage gotuga algon mi mawduga dakkan huri wahakataka adigineste huri dayuta waragina ehnamas adis kuda evwahaken algondu hama mi merumun dannawalana mimihun mufaddamunda shubhata ku terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurawwa fe wani hadis liuvun algondu kuri regas mikama bes kudagotaken ishara kolli rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis liuvun mana kurawumuge mane nu ei hujjatetto hujjatennun to gunave bahuge maccan oi dalile gotu sabaki miharumi wahaka dakkani rasulullah sallallahu alaihi wasallam iduna devvito nuwata amur kuravvito hadis liuvuma nuwata nuliuvuma amur kuravvito ennun algun menge bahusaki sunnen ei hujjatetto nuwata hujjatennun to rasulullah sallallahu alaihi wasallam liuvum mana kuravvi kama vanama adikobato ebe kalunna tabawum mana kuravvito ebe kalunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khabaruta hidus kuravu mana kuravvito ebe kalunna ehem mihunna ekadege faana behegotun khabaruta bayan ko dinun ekadege faana mana kuravvito
emme wahake nagagen as qabul nukura etchakun algon menna hujjat dakka masake kurmaki ei algon men e wahake qabul qur'ane kamenno misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurevviyo hadis liu tedemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurevvi kirit qur'an liyeve etchegga kirit qur'an liyeve kashigandegga nuwata faggandegga nuwata oshigandegga nuwata hangandekka muga avies min etchegga qur'ana ekuga ekalege faanuge sharah kuravumuge basfuluta liuvu engotaka dannawana ma hadis liuvu mi ammukun ekalege faanu nahi kuravvi nahi enno ekam algunmen mi dannawani kiivegen he ekalege faanu nahi kuravvi kama vidalu winota mana kuravvi kama e vidalu basfulu hujjatek gotuga nagagen algunmen na hamea ti annani bala e hadisaki ti abami hon qabul qura'ach nunen nu ehmi ma eamedu shakku fe difa'o in etchek hifagen algunmen kare ti annani kiivegen to algunmen na hadisun kurimatla kama vanya algonmen ekamuga naqul koffawa no algonmen na hame algonmen ge salaf feri be kanu naqul korwa fawa sahha riwayat tan ekiga jama koggen algonmen na hame as den en algonmen na idikola hujjat dakkas misalaka abu shah yamanu karan wadagen nevi be kanunge terega wadagen nevi abu shahu ediwadagen nevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga emburi rashab wadagen rashuga mihunna dini kankan ungannawe adi ebami hunna kankan engeo mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bayan koddirume nota liuvume ediwadagen nevi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi uktubu li abi shah tiyabami hun abi shah nota abu shah lidesh mane ki timan kade gfanu bayan koddevwa hadis bas furtat tiyabami hun lifa deshe ehduga sahabi bekanu ekade gfanu bayan koddevvi bayan koddevun liuwa hawal kurbi yoti liuma ekade gfanu amur kurabwa adi efai abu shah ekuga enage qawmuge nota qabila gahulwerinna hame ufulma angawa adi ane mashhur riwayat ki Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun emme gina hadis jama kurvi as-sahabi Abdullah bin Amr bin As widalwani timankale ge faana Makkah ge mushrikun sual kurimati koffa bunye tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duufulun nikunna komme bahetti dani liyamunne ehin haddawa shekade faana ki insanake ehmima ekade faanu ruhi wadagen hunnawa waguta adi kofa fulu wadagen nota ruhi wada nugen hunnawa waguta hitama kurabba nota na ummiduga hunnawa waguta mifada huriha uguten annane huriha uguten ga ekade faanu vidalwa basfuluta nuliyash den Abdullah bin Amr bin As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hanga astannawani Allah ga nabiyya quraish wanga ga mihum mifada antiman kale ga faana mukhatab kurumun timan kale ga faanu liuvun huttawala bawafi enduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani abdullah liyash allah gandi vidaluwame mi dufulun nannane haggu basfule noniya shakya besne muhammad sallallahu alaihi wasallam ki insane kamuga vitiwe ekalege faana insani tabiyatun kurimati wa kamegga ekalege faanu haggum beerwane ham ebbes wogut kolen atuwejje kama vanama ekalege faanuge teduri kama amana etteri kama meduga shakku fedun ehmima kofa wadagen nives nota ruhi wada nugen nevis adi hitama veri ogutegga kamuga vies ekalege faanuge dufulun haggu basfulen nuniya nikumegen nanna ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadisa ga ves abdullah bin amr bin asa amur kurabani liuwa washe kommeche kamuga vies timan kalege faanuge dufulun nikunna ege turu walgunuge wahakolo miriya nimmalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga haddiha bekanun khassa gotegga haddiha waraka bekanun abadus masjidun nabawiga tibbawa ebekanun ehen evves masakkepulenne ebekanunge masakkepulaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun hadis ilma adi emmeha ilum talibigatu ebekanun ekamuge matiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahara wada gannawanden tibbevi ehmema algolmenna egeni ekan kale faanu mana no kurabba kan adi hitu das kurabba ehem mistakunna
bayan kodunuma angawafa kan duwa ka Allah subhanahu wa ta'ala argon menni he bas adwa adi he bang amal ko rabai kamuga levevum adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mati wari sunnata meduga shakke wahumen neti ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam argon mengi hitugawa teduwari iman kama huga ekalege fanuge sunnen argon menna hamya saafu magun asfa wa kamuge imanuge matiga demiti be sunnata amal kurmuge tawfiq minwar kurevum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته